Fika intombazane ifoni intombazane isayela lithi kwakulesikhathi sekufithinga umfothingweni isikhulumo sothini yathi kuthiwa thatha u2 rand uphuthe ehleni ufuna usithe wathatha u2 rand ehleni umcela intethelelo ngeza ngizomcela intethelelo kwakhona ushona luthule inkosi yayiphumile
isiko ngabe ngiyangena nansi njami kodwa inkinga ngikambela abantu ngabethusa ikakhulu izintaba abadinisa abantu uthi ushefu wami khombisa abantu abangabafile bonke kodwa abantu bangakubaleka kodwa bazi abantu engiyabazi kodwa abantu abangena ezulwini manje ngoba webe duza ngokukhuluma wena futhi ulicala lesibili azosina phambi kwami wabesavuka umbhele weze inkosi uThixo labapaphathisa kwathi ithemba liphume kodwa bengifuna ukuqaphisa ukuthi uyaxoxa oselifuna kodwa uThixo loNkulunkulu uNkulunkulu osenkosini. Siyabonga ukufakaza ubuhle siphiwa abashumayeli Nkosi zibabusise. Amen. Amen. Sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu 164 164. Socela umbangeli Ngcobo wakhona la ekhaya sola nesihlabelelo inkosi Nkosi.